kan agak dinto sa edentek ke Khalil Yasin abdi agak dinto gun namong kenapa istilah nak kena jadi kan kemarin bian mo laga to mo ban ke Khalil Yasin salah orang yang ganteng suaranya nyaman pokon sampurna alim dua ki terlanceng ngomor sini kakak gula ni kemana pidato mo keng maburu hukum tay na krena biar pidato pak mateng teng neraka jahanam mulai kena tu mi mulai buk bo apa cow nganyar depak lah yo bere ko coba gula bah ngocol hijivan milaya ke tune kavera savera ku tak pak keluar seidente kok jagge jagge rehte koi koi rehte ko सर से प्यार की बात